program yo muhinji no mulisa aha Sky TV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakoba nari yabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya ombyo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebe kabata salon Hey, I'm coming in and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Shara gatano shaha munana shayikumizo mwabazi no twantita omudi ya chamushana okushaba keshongoro tukisyaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana kusya shayikumizo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu. Sky TV na kwakira omakuru agenshonga omwabaziyogo ebiro byaba 12 kandi turi mu kwezi oko kubanza omwaka ogw'2023 ndi Adera Orishaba niko ndabeni kutwara mpaka ahashaha 3 ezo mwabaziyo kandi rizobona za kwanoreba amakuru mengi twina makuru kurga parliament yihanga twina makuru kurga mu district Nyamwingi iwe cyarakore reba ngo tiwarugaho ejini Sky TV kandi ejini shaha eya makuru agenshonga. Webere mnonga okutwegitaho kandi nyenda nkusime mnonga okureba ngo abasakwikiriza tubase kwisiyaho amakuru agenshonga omwabaziyogo omuhereza wawe ndi Adera Orishaba.
abantu abine obuzibu nabo butahurira kurunje nibatunga okuteganisibwa munonga na munonga baba nibaza kutunga obuhereza omyanya etari emwe nemwe aba na munonga nibateganisibwa baba bari omarwariro narishi ofisi eza government otireho nababa bine aho bakwenda kuza na munonga bakozesa ebyentambura abanyamakuru bitu hina makuru ago bakushakire reka tugakwiseho abantu abende umugabo butahurira nibatunga uburemezi bw'amani umukore imirimo yabo omarwaro ibakuza kutunga obujanjabi aha abantu abakutura nabo oma ofisi ibakuza kutunga obuyambi n'endijo myanyami omwami Africano Emmanuel omwe aha abantu abine obumugobu yatushoborera uburemezi bonka abantu abine obumugobu obakubugana nashara mu gutako kubako nyenda kutaha kuko kitete nyenda kureba uko kandi batuba utwaja kumbaka umwine kwesha uzawe nibakucimbiza nibakweta ngwija tugende nibakuza ngunoze nyenda kumanya bakushanga abantu ababariye kuteka bagamba batada Sky TV yagambaho n'umwami Mugisha Richard uryo muhezi wa Town Clerk abo rembo rwambarra yatushobora okuba kutwariza abantu aba na munonga bija kutunga obuyambi yabebe tafugaho government etakubitaho mani hasebyo kine kibyakozere hatoshanga ngunka rokano bakoma mu parliament abakuvunura ezezi obonero bw'abarema tibara mutuba kumara norano muzanka za television enywe ezinyingi harwe zitandikire kubataho bambashuma makuru nawe abariko nashobora abatakura akozesa sign language konka bakira bake mwentinka kubihangu itwa muri mbarara ngo hijo murema na hwerwa natungo buhereza nkubu yakube nkubu kutunga umuntu ndijo atsecho ni nkirebera mu perspective nke eyamarwaro agatine buhereza bwa sign language interpreters. Just imagine omuntu omukazi wenda ningashi omuntu obashobya ho yija arukurondo buhereza then yataha omukashenje akarmu mushaho womushije kind of course in most cases because of gender atunko umuntu oba kwa bashobizeho ino kushanga cyamugomera ku kwaturira omushaho womushije so abantu nkamarwara gatine I just imagine amarwara gatine buhereza nkobo abantu abine oburema hamebere yabo na munonga batarukira kugamba nabatunga mu okugumirwa because wabo tabine no basa kuhendera oragurire ekintu ekitaricho abantu abino bumugobu beinamani no kubasa gukora jemirimo yabo babhirwa umugisha ntuteka kwikiriza ngo ibintu government ibitware tutafaho munonga hati no tutandikire kubifaho hakiriyo orhanga abajugusha kwita gap kugira ngo muri matakutunga n'ubyaka ibizimbi hati for example ko cy'ikizimbi kite cya White House ece kikombe ko kare hati ubimba cyombeka kugira ngo abarima bakashika bato batawona karaka nkabari mabenyi nabakute kugena akagari hati cyo tikiratirwa standardized waiting abo kuma bashande kizimbe keje atamusa language interpret n'abantu abakwija hari bingi abantu ba different categories abadefu abakura abino kumugapta rumwe nabo kuko hashanga atamusa language interpret echikumanyisa omudefu yagira ashikira nadiro kwataya maninga okubata koregana nawo
bari mnonga abashaci bitu okubasa kutwisyaho amakurago omugandi agutwinire irwariro eria Kambuga eri kushanga mu district ya Kanungu ndiyetenga obuyambi bwaho naho abo kushanga ngo irwariro eri tirine bakugu abari kwasa gukora ahaburwire bw'amani hamwe na n'oburwire obwo umuntu yakwata bukamukora kubi ecyo wakweta emergency kugira ngo obwahati eshonga nkejo yabaho omurwire nibabine kumwirukangiza omu district Nkambara hamwe na nahandi. Irwariro rya Kambuga eri kushanga mu district ya Kanungu riri kubi kandi abo kushanga ngo tirine abakugu abo kubasa gukora ahantu wara ezamani hamwe na n'indwara eziwakweta ezabaruka haho naho uri kurebya magara mu district ya Kanungu Dr. Birungi Mutahunga nagira ngo okubura abakugu omyanya ebibakwetengamo abantu nkaba na mnonga omukushemeza umukora ahantu warazabana hamwe na no kuragurira ubundi burwire nikiretera obuhereza bwateganisibwa ahirwariro erimazire emyaka 5 eri kushangwa omuri Kanungu district eri omashoma ga Uganda. We are talking about specialists in surgery, specialists in trauma, pediatrics and child health, community health. We don't have one there. And additionally, we mentioned that since we are hoping to construct a trauma center, we'd also like to have a specialist in orthopedic surgery. So does this affect the services of the hospital? Yes, it does. It does. Currently, a number of trauma cases have to be referred. And the nearest probably will be going to Mbarara, sometimes we'll refer to Kirembe Hospital and other places. Orikurira irwareri Dr. Kusoda Daniel nagira ngo irwareri tirine bizibu byo kushanga mutibine bakugubonka ngo bitu dinena no kushanga ngo tiri kucira kutunga obuhereza obw'amashanyarazi nagira ngo amashanyarazi mu district ege ni garugarugaho ekiri kuretera abagemeserezwa kozesa etara ahamwe na sola kandi ngo bumwe ebintu bakwani bakozesa nibishishwa amani make agamashanyarazi nayo ngeragira ngo nko mu wodi eyabakazi bari kuzariramo abakazi abinjini bateganisibwa abo kushanga ngo amashanyarazi ni garugarugaho bwakesha bwira mu obuzibu nti ekitundu kino ngabo mukiraba ekyekanungu amasanyarazi gaffe tegabera ko buli kaseera gavaako nnyo naye ate ekizibu kyetulina nti generator gyetulina yafa tusubira nti tugenda kufuna generator nse kitali wala naye ngere ekizibu kisigalawo ekiri nti generator tetugirina emmeeza zaffe oba akatanda ak'okulongosezaako tulina kamu ate nga abalwadde tulina bangi nnyo bamu bajjira mu kiseera kyekimu ng'ate balina obwetaavu obulongoosebwa mu bwangu so tulina ekizibu nti ekitanda kiri kimu naye nga twandyetaaze ebitanda ne bibeera bibiri tusobole okuba nga abantu tubanguyizaako mu mbeera gye baba balimu. For Kambuga Hospital now, there are plans to supply, procurement is already done, to supply 50 kVA standby generator. So that will help in the event that power goes off. But you know that also is a cost, running a diesel generator. The latest communication we had from ministry that maybe this month we should be having it because all of the procurement is done and a few clearances here and there. So I expect this generator to be delivered in the next 2 weeks also. Irwariro eria Kambuga line ebitanda ebiri kuhika igana kandi niribasa kuja kuragurira abantu bakwinganigana 50 bitu abantu aba nibabura kutunga obuhereza habo kushanga ngo irwariro nibari tatungire sente eziri kwemarira. Ago nibwo twatwinire ku rugokwe mu district ya Kanungu kandi tamenya ngo abantu abareba makuraga bija kugira kimwakoraho kwenda kwasa kutambira amagaraga abantu oko mu district ya Kanungu omugandi abanyishengero abari ahakachiko akebyobwegese barugayo okoreka obutamarwa na nakachiko akari kuhereza za loan omubeji narishi aha project eri kumanywa nka students scheme loan abani bagira ngo eshongeji sente nyingi bazichendize abo kushanga ngo abeji abinji tibaracengere okubabire bine kuzitwaza
bita abanyishenjero nibagira ngo eshongeji batakagikwasiremo bine kwanza bagitwara mu parliament babase okujiganiraho nabwe abanyishenjero abari aha kaciko aka natural resources bashitama okubasa kushwijuma esente eziri bakoza kuhereza ministry eyamizi ahamwe na nobuhangwa bwensi abanyamakuru bitu omuri Kampala batwisiyaho amakaraga. I'm not watering down your short-term interest because the elections are in the corner. It's not about elections, it's about life. I'm looking at the long-term solution for the country. And I agree with you in the long term. If we are to address the National Development Plan 3, NDP 3, with this SDGs, access to clean and safe water, then we must really have a macro master plan of supplying water to the entire country. Esente za loan scheme na programu yazo ekiriyo kuyamba abana abo ku rugo mu maka bagatakwebasa kuko bashomere sciences kwenda ngo bagumizemu bashomere umuza universities na n'amatene cyaraganda gahigo egiskimu ekabine yamba ihanga ryona kuko nshanga ngo nabake district sinje ezikufuna ninge zikuganyirwa ninge zikwerwa mu programu iki ecyo kubanza ekitongole ekikura ezaloni kigise abantu uko bashimye kubona bashimyanya n'ingano ba applyinga za kufuna loni so amwe tubakumanya abandi bakwate papara babitekayo kandi tukitekayo papara yoga hatukubagize ngo abana ba applyingire online ushangaza district zimwe zitine internet zitine mashanyarazi zitine computer hatoshanga n'abana tubaka applyinga scholarship seze bakwereza abana for example kaba direct intake bakuza university abana maganana aba bana kakaga abakuzo mu tertiary institutions bona tubarete tubatenkayi on board buri mwana wihanga atungerone akwa ninza kweza cyo kurebera no shanga umuzira ino mwana kisubi ayino mwana na magunga ayino mwana King's College budo minga gayaza bakushashara miliyoni 2 n'icweka ortam ogumwana n'umwana w'umugiga kubakuza okugira kuba kushomesa nabona kuba gukora jyo mashomero wagwa kamashomero gatura abana bakoze rege munonga hato no shanga umwana wokuza government kandi aza kushoma government ya university so jinensho norangu nensho ngindo kutereza speed aba bana baza bariyo baba batakwenda kuzombya on board abazira bashomese esene zona tuzite muriya bose kushomesa abana bitu abana so no shanga ngo abana abo kutwara abasansize nubo bana bamwe abashomero mu mashomero marungi agine za arabu agina abashomesa barungi kugira ngo bashomese umwana kuri sansize amashomero agari hansi no mbyaro agatine za arabu abana bone bashoma za arts bakushoma sansize so tunoza kushanga ngo umwana ubira rubudo ari kushomayo ari gukora sansize baba tamutira government sponsorship nibaza kumutwara loan scheme mwena mwerwa byona esente niziyamba abana bagiga n'abantu abo kwebasa kushimira mu mashomero so ati ndikitegatego cyitugera ngo urugire tukurumbado esente ezi bareke kuziteka asanse bazitware esente za loan wano na loan mu banka ukaboye n'icyo kutekayo ubura umugufu ubura umuringwa ubura umukazi ubura umushija ubura bakwereza loan demira no shashara so ngira ngo esente baziya asanse baziteka buri muntu kwenda sente aza applyingire afune loan ashome warije ashashe abukuba mutukiruye expect the output to be 100%. But yes, that scenario of 26 was something out of the. Okusomozwa kw'amaanyi esente ezituweewanga ekitongole nazo ezinawera bulungi kituleka nti byetwandibadde tukola ebimu tebinateekewa mu nkola naye kyendabye nti ekigenda okulemesa okutuukiriza ekirowoozo kyaffe ekyo bulungi olwokuba tugezezaako ngaekitongole mu bifo ebimu n'abatuyambako ne bagezaako okuteekawo naikonta ziyambe ku bantu naye ogenda okwekanga nga naikonta zebasimye aidha amazzi gazze ne gabula oba gye bagezaako okuteekawo naikonta nga
n'amazzi tegaliyo oba tegali malongoofu bulungi. Ekizibu kitwine no kugira ngu cities na municipalities ezaabire gazetted hariho policy yo kugira ngu bashemerwa mbakoresa zaabo bashemerwa mbakoresa mizi agresiki konka kokureba municipalities zitu nk'eyange yashemba ni rural municipality ni mu tawuni konka ebingi n'ebyaro aho mizi ga national tagataka kiri so tokubasa kugira ngu abo mu biharo nayikoro abo kugira ngo bari mu municipality. Izo nishonga ez'abanyeshenjero bari kugenda bakureba sente ezitirwe on budgets zitari zimwe na zimwe kugira ngo base kwitereza mu budget etakashomirwe kandi kabasa kuhinguzibwa. Oko twarugayo abantu abarikoresa ekitagata ecyashema niwe na government ebase kutaha umushonga ezo kutereza ekitagata eki abo kugira ngo kibase kuzamutindo kandi nabo base kukiganyuramo nkargumwe aha muringo ubwo kugeraho ebyo burambuzi mu district yabo. Ebe byona bizireho bwanyuma y'ekitagata eki okumara obwire buringwa kikinjire ekyaresurweho omwijurirano ogwakitire ombwire bwa Nohiri. Ebyo byona bizireho bwanyuma y'ekitagata kumara obwire buringwa kikinjire ekyaresurweho omwijurirano ogwakitire kuruga omubwire bwa Nohiri. Oke kitagata eki kitambire itunka abakazi waba nushasha umugongo indwara z'ebinyoro za sifilizi efumbi waba nuhurwa nino mwenu waba nomemenwa amagara gona icyo kitagata kitutambire no mubazi abantu mwena mutubahiga mwijemo n'abamize na gabusha tubagashasuza konka gatambira abantu nyabusozi tubinaha abantu bona okurugana heru bihanga abajungu nitunaba nabo ece kitagata cyo bwene no mbazi hanga kabuto muri kitagata ece kitagata kibarkweta murago nuka kitandika kucina bakuruga nshanjo bitana na hati nyina magara najje wanu murirwana wange wembarara yande tawa namaze okumbwira kitagata ene narwara amaguru gane mishwa jaro wala ikizibikira ne bakulongosa eze mu kitagata okuva najja ne bakako kutuwe mishwa gitadetaddemu akati nsubira ate okumala eno wiki nga bbiri ate nzireyo ate maleka akabanga ate nkomewo naye kati siri bubi nnyo kitagata kino kituyamba kuba nasooka kiwulira buwulizi nga bakyogera naye kakati netukiddeko nendaba n'amaaso tubeera munye tutuula ovaayo ng'olowedde ekiro we bakakutulo nofuna amaanyi naye liringa sebaka. Bamwe omu bakozi b'ekitagata ne betomboyitira abakuumi b'omwanya. Tugambireho na bamwe omu bebembezi b'ekitagata okuleeba okuba kubasa kwongera amutindo gw'ekitagata. Okaga kwa mingi kumureba okugabira bulahabona so ekitagata nakyo kibiri kitakabona abo bakidde mu iteme kandi kitakubwe amezi kubwe mu mijera mingi munonga bakuga kushwara mu bushenyi na za shema za cyanjiro bona negeje byo kutenda kitagata mbona n'imijeri cy'okugwa abantu twari umushaka kusimara hangabo twatagana na Sky TV kuza mu kitagata town council na minonga abo kitagata kitu kandi ekitagata twinaho twinaho kitagata cy'abantu baburizo cy'abantu bona bakunaga kikwetwa mulago kandi twine cyabije cyo mugabe kandi kituriye kudevelopinga konka umbiyeje nkora nyenda kwamiza abantu bakunaga kitagata ngo kudevelopinga ekitagata ekyeruguru kwikirizangana na contractor ngo naza kwigura umugero ogwe mpaka kugaga abantu mu kife na buke bizibe ibintu cyo kwizura basangana bikitaba ibyo tureka ngo twamaraho kandi abantu bana baje kandi cyarema umukizo twine umurimo muhanga ukora azabire kwasi twakoze kwiguraho umugero abantu b'utanga cyo kwashanga kwiguraho ikicuga cyabo konka bose nk'abo tuza community pricing from where wishes and some community members twabasabira cyangwa twakora tutekateka ngo hagaruka habaho umushano gundi tuzagaruka tongera ngo turebere ngo ayi kwigwira tukakomya amisi mvuga bintu gakagaho tukiraho gakareta ibintu byinshi gabi depositing aho ga broading kwenu ubusubisi gatete cy'useproje cy'uproje drainage atoye umugera kuba bire block tamize ngahinduka gagakomisa. Aba nibagira ngo kitagata cyaba kitereziwe nikitungura ibyo burambuzi kireta umwanya gwatunguka.
obwahate kitagata nikyezunusibwa hagati y'abantu ebigana bishatu kwikabina buri runaku okurugirira a staffu b'ekitagata. Eshonga z'ekitagata nizo zatusya muheru gw'ekicweka kitu cyo kubanza ekyag'enshonga turiyo mu dakiika 23 ezarenga omushaha yitu eya kabiri. Reka tuhumureho tugaruka n'ekicweka ekya kabiri ekyag'enshonga otaruga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Buli lwa kabiri shaishatu kashahi naze kiro otaferwa programu y'omuhingi no mulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho ni wekanwa Kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Bust it up, bust it. I put diamonds on your wrist. Hey, I'm coming and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sero akatano shaha munana Shay kumizo mwawa no tukwantukuta omudi ya tamushana okushaba keshongoro tukisyaho birthdays no manya oryoko tokumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe nakuruga shaha munana kusya Shay kumizo mwawa zyo hanuya aha Sky TV iraka lyabantu is the boy king Nadena Cubs baby bam 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 bam. Sky TV irakari abantu. Webare mnonga okuba oshitwegisireho kandi oyishike muturi omakuru agenshonga kandi ogakwisia honde Adera Orishaba omuchoka kitu echa kabiri emirimo eyo kuboneza na nokuta etawuni ya Isinjiro Town Council Mutindo etandikire ombutongore kandi abataka bashabire kuza ahabuzora meisho kwenangu babase kureba ngo tine muntu owayiba ebintu byo kukozesa kandi no kureba ngo abantu abahirwe emirimeji nabo bagikora kurunje. Government erukurabira omu program ya USMID neza kombeka obutare ekore na nenkuto omugongo
rora ibiri ya Rushasha hamwe n'Isingiro Town Council kandi zimwe hanguto eziriyo mu tahuni kanso niziza kutebwa chorus ezindi zitunje maramu eyo rengo rwo kubanja tutandikire program ya Usmeidi kandi abantu batire bagitegereze ahindu kugambira enguto zona umugombora ya Rushasha ba contractors bari ya ground bari no bakorera kimwe bahembasha enguto z'umuntu enguto zabo kandi bakombeka yo n'ubutari kandi cyo kuza gukora abataka bakimanya baza gukora first class maramu omuru Rushasha sub county nangwana no muri Kabingo Town Council twinemu emyanya ituza gukora first class maramu engutezo ezo kushangazine drainage nungi zo kushangazine karbatse nungi zombekireza hamire mwenisha abataka kugira ngo murebeke mu bazora misho ba contractor tubabarabaho ahabo kuba ubwo mu gwahiza kugenda no kutaragaruka mwene twenda tuzora misho twatugiye cyase tugikose ngo kwishimiye kuba nekoze sebo kandi aho muri Isingiro Town Council mwenyine haba Isingiro Town Council imwe na mukimanye ngo street season zo kuzitera chorus habo batuyine kilometers mushanje ne cheka zo kuza kuteba chorus ebi byona biliyoni bukorwa ahabwo kushanga ngo district ya Isingiro netunga empunji kandi amagombora aga abiri nubwo gatolinwe kubasa kutunga obuhwezobu tuze tuwabuza ababona barimo abakoza gukora embuto za chorus za first class maramu ukombe gakatare ukombe gemyara government ne bamanya bazakora they are under Usmeid program and kandi byona tukora kugira ngo Isingiro district netuza embuto mu district yo n'abagatorana mu Isingiro Town Council hamwe na Rushasha so ibyo ne ko batwita ngo hine kitakumanya ebiti byo byonka ebirakorwe omutawuni kanso ya Isingiro beitu okuyuguraho na nokombeka emyara ebishayi ebyo kuzaniramu emizano resource center nebindi nibyiza gukorwa awa drainage ukuza gukora je kurunga drainage ukugikora je kureba ngo amizi tegagarika kutegana sabantu Isingiro ngo ninga kikabekizubu ntenda tugire imihanda mirungi yatebeke necuri harona cataract ron tuzakombeka muri Kabingo Town Council wanotaho mutabona Kabingo araho mwanya onorebe baho ebandi so tunza kombeka katareka standard kugira ngo abantu bita bashubuzi bagumibije bakorera hemermo yabo mwe ninda kushaba abantu bakabingo Town Council mpore nkumwire ba contractors abo nabantu bitu already ito turihagura bundi ba engineers bitu barihagura bundi tukabikurutinga na bakarako of works box supervising emeremejo twabagurira za piki twagura na motoka yo supervising specifically emeremejo mwene mumanyengwe nguto zanyu tumurgarika kurana bundi Kabingo yone yaza kubakora asi tugite hectare ahasigare tawone yakayake enkuto ezirukwingana oburingwa bwa kilomita 5 omuri Bukanga nazo niziza korwa kurabira omu project ya DRDIP kandi iki chairman nagirangu nikiza kuyama district kubasa kukoresa sente ezeine okubasa kutereza ezindi ezirukubi azibitu no kuja ngo tinkwenda gamba byora ba contractors bitu bona batungire sites bona buri umwe namanya hari kuza gukora namanya cyari kwenda kombeka aho kwa tukabura kwasa omutongwe endagano bazine nabandi ne sente nazo nza kuzubahereza kuba tuzine songwe mu project ziza kuba ni nyingi na district nza kongera offices zazindi take whole resource center nza gukora ibintu byinji munonga hamwe na laboratory clinic neza kubera clinic yo kubanza mu Uganda iri mu district yo kureba ngo ni laboratory nyamisho so na yero na nibishayi n'ibindi tuzakora ibirunjiro bw'ejo abatura na munonga abarukutura omutawuni kanso ya Isingiro borekere okushemerwa no murumo oguruho no gukorwa konka nabashaba government kweteraho buzoramisho kureba ngo omurumo gw'omutindo gwakorwa omurumo ogu government eshashurire kandi tirima akasente kagwe kugira ngo ogwo mutindo twetaga technical person uno twetanga engineer in charge of district engineer wa Town Council kuri yango bareba abantu abo bahire tenda babarebuza bare kintu kiragura wundi n'ikindi kibasayiningira cyo bayamba kora cya kabiri twineho politicians kuranga meya bamaguru mu Town Council meya nakakiko kabo supervising ugo mwanya ne bareba ebatisize ibyo mu contract ibyo bya ground ibyo bigogwa abantu abo bakora ikintu eco sakutunga ikintu kitwetaga kandi ikintu cyo buhangazi
program ya government ya USMAID nindebera kimwe ngu ebizibe bingi munonga biriyo mbiza kuba solved okuba eje gukorera iyo turiyo twakira katabona kaso yeba tarikire gukora nindeba ngu emifureje ebindi tuganziye munonga ebizure muza siweji ebishakana n'ibindi kunkati nindebera kimwe ngu program eji yatarikire gukora emifureje yona emyara kandi nangwa na n'imyanya yona itukumanya ngu eturisikire yona buzimazima nturangu neza gukorwa kandi twagomezaho nturangu entunguka leta rikiro mu buyonzo bakutira abayonzo kire manyisangu ruyare entunguka rya kwibomba tabone kaso engurezo neza gukorwa program eji neza kumaraho sente ezurukurenga omuri billion 26 okurabira o Ministry ya Housing and Urban Development. Agona kutawasa kwihira yokwe omu district eyisinjiro omugandi n'abagereka Sylvia na Jinda Ruswata yahabura abana babishiki okureba ngu babasakufayo betantare okozesa ebitokoza bongo banu benda kunyensa yabo ebabere eyo mugasho ebi n'abagereka yabgamba obwari omutisakate ekiri kubaho buri mwaka kandi cyo mwaka obwo kitebekanisiibwe omuri Chagwe. Gereka Sylvia na Jinda Ruswata yabwabwanaho abana babishiki ahakiterane cyabo ecyabura mwaka ekiri kumanywa nk'ekisakate ekitebekanisiibwe omwishaze lya Chagwe. Ekiterane eki kitebekanisiibwe abana abari hagati y'emyaka 6 kuzaara 8 ababanza kumurabiramu bimwe ahabibegire ebirimu okuhata okuteeka n'ebintu bingi. Nabagereka yayehanangiriza abana babishiki okwetantara okukozesa ebitokoza bwongo ekiyajyangu nkiza kuteganisa amagara gabo. Omutawana kumanyi munene nnyo watsinga abaana bakozesa ebiragalalagala ate nga balina gye babijja balina akolaki bibaleetera kakati naye abaana benjegera nabusibala kakati tibalina okuligendereza ennyo kubanga ebiragalalagala bijja abantu bajjanga bakwano bammwe abantu bemwagala bemumanyi oluusi temubamanyi ne bajja ne bakola ki ne babategende babagamba ti no mugezeeko kitandika nga kugezaako naye ate ebiragala ebyo otandika obigezaako oyagala oti okuba nti mu kaseera weyongera okukola ki bikozesa ne bitakola bulungi bagenda nnyo nnyo ku baana naddala ab'emyaka nga mmwe n'olwekyo muwulirize nnyo bakojja bano bye babategeeza biralagala bino musobole okukola ki okubyewala tegere amalagala amalungi gebalina okukozesa nga mulibulwadde wamuba ekibaluma ddagala ki tebabalimbalimba ne babawa eddagala essobu oba okukozesa ebyo eddagalagala bebagamba ti bijja kubasanyusa mulikozese muwulire essanyu ate era mulikozese nolwekyo takisi okulaba nti nno kino kyogerwako wano mu kisaakaate era nsuubira okuba nti mwenna namirembe.
abo n'abaana abari omu kisakate ekya Nabagereka okwo twarugayo abashomesa kuruga omu mashomero agarika 50 kuruga omu rwagati ya Uganda hamwe na no mu mashoma ga Uganda bayeteranira omu Masaka okubasa kugiraho enshonga zibatereza ezikwatirine na no kutungura endimi zezarwa omu mashomero gona. Abantu bagira ngo ekikukira kore kandi kikatibwa kurungi omunkora nikija kweraho abana okweyongera kwetegereza ebintu ebari kushoma omu ndimi zindi. Abashomesa bari kwika 50 kurugo mu Ruburengero izoba hamwe na rwagati ya Uganda ruba babasa kubana bayiterana mu Masaka okubana batungure bikwato byo kwegisizaho endimi zabegeze enzarwa omu bibine bya hansi ahabwo rengo rwa primary. Ehoreje bembirwa abahangu omubyo bwegese egenderiro kutungura bikwato ebirije kuyamba beji kwego kushoma okuhandika hamwe no kwetegereza ebyo kushoma. Sebyenjigiriza nemizanyo gakikolagana n'emikwano gyakyo IBC na Reading Association of Uganda ngabakoleraganira wamu na Room Trade batesetese workshop eno. Mukuru w'ebyo bwegese ahawe bibina bya hansi Dr. Cleophas Mugenyi yagambira Sky TV ngu kurugirira akucondozo kwakozirwa iweso no kuoreka ko hariho buremezi umukushoma no kwandika hamwe no kubara omwihanga kandi nangu abeji abari kwiko bucweka 40 aharigana omubina ebyahiguru ahabwo rengo rwa primary tubari kwasa kushoma ekintu cyo kureta ho kwera ricare. Research yakolebwa ekitongole kya uwezo eraga nti ebitundu kumbi 40 buli 10 ku baana baffe mu kibiina ekyokusatu okutuuka ku kyomusanvu tebamanye kusoma bulungi. Their reading competence is low. Ekyo kitegeeza nti okuyamba abaana bano okusobola okusoma obulungi tulina kubayigiriza mu lulimi lwabwe olubategeera obulungi. Mukuru w'ekitongole ekya The Reading Association of Uganda agambire kuba rukwenda kushagika kandi bakatungura obukugwa beji omukushoma na mnonga baba bari omubrasi nko muringo gumwe go kutungura obukugu n'umucwe byabo omukushoma. Kyovula byente ekitongole kino kya Reading Association of Uganda yakikologanira wamu na Ministry y'Ebyenjigiriza n'Emizanyo kitegese olukungana luno okuleeta abasomesa abasinga mu 10 okulwasomesa bakuguke engeri y'okusomesaamu abaana mu bibiina bya wansi mu lulimi lwabwe olubategeera Oluganda n'Olunyankole Lukiga basobole okufuna obukugu nga tebatandika kubasomesa mu Luzungu. Ndowooza kino kigenda kutuyamba okwongera omutindo gw'okusoma kw'abaana baffe naddala mu bibiina bya wansi. Agira ngo ekintu kija kubayamba okwega Olungereza hamwe n'emikorere yabo omu bibiina. Ekyo kitegeeza nti omuntu bw'ategeera bulungi ebyasoma mu lulimi lwe olw'abazadde be ne maama lwe boogera awaka kireetawo enkolagana ennungi wakati w'omuzadde omusomesa n'omwana kubanga abaana baba bayiga mu lulimi lubeeyambisa awaka. Essaawa zino tubaddenga n'abaana ng'omwana tasobola kuwandika na linnya lye ery'ekika olw'ensonga nti tubuuse ne tumusomesa olulimi olutali lulwe. Naye kino kigenda kutuyambako nti abaana bajja kusobola okuwandika amannya g'ebifo, amannya g'ensolo agaabwe gennyini. Obadde obuuza omwana erinnya lya muzadde we nga tasobola kugamba nti muzadde wange yenna katudde n'akiwandiika wansi kubanga twamuteekamu kiri buli kimu kya Luzungu so kati tewagenda kubeerawo mbeera yonna yakudda mabega.
okurugirira haji kyeyune kyeswa Hassan Sarongo orukurira ekitongole kya UVAN omu Uganda yagambira Sky TV ngu okusharura vanira kutandika ebiro 10 ubyeko kubanza 2023 omu ihanga lyona beitu erizoba nibwe basohoza ebeyi. Amakungula ga vanira gatandika ennaku z'omwezi nga 10 January 2023. Eyo nga directive eyayitira eva mu government ngayitira mu Ministry of Agriculture. Date eyo eyokutandikirako okukungula vanilla regional across Uganda yonna mu vanilla growing areas. Regions ezirima vanilla kakati eziri prominent ziringa satu: Eastern region, Western region, na kino ekitundu ekyayibanda mu kigwa ne Central. Date eyo eyambako abalimi okubeera nga tebafuna baguzi bajja ku budde bwabwe, omuli ababafera, omuli abababba. Haji Hassani yashoborera ngu nobu kirabengu gavumenti ekatekaho izoba ry'ebiri 10 byo kubanza okuba nibwe abahingi basharuriramu beitu bateganisibwe enjura ngate je encouraginga abalimi aba kitundu kino ibanda ntwale tano nga javanira yeka oyo ayengedde obulungi twale tano buli kilo miwendo emikadde gye twaliko season eri. Miwendo gyandibadde girinya singa abalimi nabo babadde bongeramu amaanyi ag'okukuuma omutindo. Godfrey Mande Tinka norukurira ekitongole ekya UVANI ahabwa Burenje Rwizoba yagambira Sky TV ngu enzura nyingi erebekiroho omuri banda nicyo kiretire vanira yatemba ebeyi okuruga aha mitwale 5. Yavande cyarete tatemba tukagiramo enzura nyingi, twagizirimo enzura nyingi abandi sikora kubanza twaranka yuva na kizenga company limited irese kujya mutiya hinduka kuba yero tuyaguma iri y'amutindo gwa green kandi icyo kugira ngo tubanze tujye mu mahanga gahero nubana bakunda shivanira ya yero kuba yahinduka kuba yero so muri kiresere weza condition yo kugira ngo yagumiza mu green icyo cya leta twaguma ibeyi yitukuru tutayiza ibeyi. Hape Habat Mayanja yashaba abarukurira vanira omuri banda yona okurebeka ngo bagurira omisiri gwomuhinji okwenda kwerinda obushuma ombahinji bavanira omuri banda ozo umusiri gwomuntu acho vanira nogireba ogipime otware vanira ejo omuntu arakuretere vanira agino mukadeya ogwo n'omushuma aho ngenda kubasanya abaguzi ba vanira ngo omuntu yakuretera vanira omukadeya munajuguza hatwito omutukwatire tumuta polisi tumubuze vanira nogihankaye. Negura emitwaro 5 abo batagura vanira yanyu ni muntu amengu omurundo gundi eyanyu ni era atware nigo twatwinire omucyeka cyitu ekya kabiri reka tugaruke tumuroka cye tugaruka na genshonga gandi otarugaho. Sky TV irakari abantu. Buli lwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro otaferwa programu yo muhinji no mulisa aha Sky TV.
kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu burisande shamushanjo zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata salon. Sky TV irakari abantu. Edashikana haburayo 11 tukataha omushaha eyakashatu nyenda nkusime munonga okureba ngo kirinitwe okureba agenshonga twazaho aheru ihanga area Democratic Republic of Congo yajumirira ebigambo ebya president w'ihanga area Rwanda abo kugira ngo agize ngutacenda abantu bona kuhungira omwihangariye na munonga abo abari kuhunga kuruga omuri Congo. Omugambirizi wa government ya Congo nagira ngo ibigambo bya Paul Kagame nibyorekera kimwe inguti bakuhereza kitinisa obugabe bw'abantu ngo kandi bo aharibo tine kikumanyisa najumirira aba Kigali ari kugira ngo bagezaho okweyoreka ngo bona abantu barungi kandi bakushisha ihanga area Congo. Patrick Muyaya nagira ngo no bukirabe ngo President Paul Kagame agambire ibigambo byagambire ngo bito bwire nigwija kumworeka ecyari kuburije kwika ubwahati abantu bakurenge mutwaro mushanju okuruga omuri Congo nibo basize kutaho mu ihangeri ya Rwanda bari kunga ubutikiririzingana obwabarukire hagati ya government ahamwe na nabahekera aba M23 bitu Rwanda yone hakanisa kimwe ebyo kugira ngo niri nyuma y'abahekera aba M23. Omakuru agandi agutwinire kandi agana makuru agakwatirine nagebye mizano elizoba team yihanga ya Uganda Cranes yabasakwika omwihanga area Algeria okubasa kwetebekanisa bakwetebekanisiza ekikopo echa African Nations Championship abani bagirango okutandika omuzano gwa aba bazayo okubasa kubani betebekanisa okugira ngo omuzano gubase kubaho ahabiro 14 kandi abani bija kwani baguzanira omuri Anaba City obakwatana na nabihanga area Congo. Abo n'abanyamuzano aba Uganda Cranes abahika omuri Algeria okwetebekanisa obakuza kuzana na nihanga area Congo kandi omuzano guza kubaho ahabiro 14 ebyo kwezi okuturimu omugandi agutwinire Elizoba Mbarara City yatera karo karonji na gol emwe ahari bushaka no muzano ogu gwabaha omucyayi ecyakaceka omuri Mbarara City.
Omabiribwa mugabe minebya ukanza gwa malama. Tatere ebo banyondiri kala jisinga ugiero nyimbo jisinga jisinga nokule Elizoba batahana na nekisho cyenkoko kandi abambara City babasa kwihirayo akagoro kabo kamwe kandi tamyango emzano kera bene gendo misho obundi karo karonje nayo ekabasa kuja kwihirayo akagoro ngo twatwinire ahabo mwabaziyo gunyenda kusime mnonga yo watuhereza akire kawe ori nitwe omugenshonga nasigarande Adera orishaba nyenda kwendeze okurara kurunji kandi kusime mnonga okureba ngo nobori aha Sky TV programs zindi niza kwanize yongera kugenda omisho ecora kore otarugaho ni kwendeza okurara kurunji. Sky TV, iraka ry'abantu.